Ntito chietu antunkurukia mirongo iri kuma nturene ya Biririre rewardine Karama gishigone gia Tigania East nibaikite sibitari ya Miathene level 4 nyuma yabo kwajua nikiraba kwerekana kabararire nyamachia ngombe kwite baraba ingene bethirito bakiamukira utungata sibitari neje na barekerwa kwana ondu bengi betite nambere kwamukira utungata sibitari neje ende amwana bo kuri nabo bakwerekana bari omiche yao. Dwe korea nyama twambie korea sali alafu dwe korea ngambanda tukoyu choiro cia tukatia turite numentu koive toiro ile ya goketia twinde twambia kwatwa ni kiu monki na kwa rogwingi ende mwanka wiro tuonere twinde oro twikumboiro riu turambirie kurania ni ate toigwa kwivaitwe na reserve iro riu tibare ya kuya turota kuu twinde tumami kinya bamwe batamenyeka barabarite na kwi kinya baratira batikana kinya thai bainte kubandogi kumanda tumira ndawa mukuru mwire chigweta kuma Biriri wandine Karama Tigania East nomo barabarire nyame ngombe kwite ntuku ekiumia na gwekinya ntuku ya Alhamisi baumbero iwacho ikiuno taika amwe na cionaneria bingi onto bwatumire tibontere bawatanira na mabisa baboricho bakinyithia sibitari Muthara level 4 ya kwere kwe muthanya mbaitha kendra na nya yariririo wareu iranto banjiria ko yabake gachanyama na baketa acha baita korua akilikithie kare ndaitari Nicholas Kimathi mulwa merio sibitari Muthara kiabo baraba ingi bonde baratritirwe nondo na barekerwa bananja lakini bana ibarombera kwa admit sibitari yetu andot ladies baire na twana tureka muga kaise kanga kare lakini mwangadha hii bagotungatirwa ibenderete boga na very stable. Kimathi narombete antu muno Rwanda kureka burume tuwe kure ya nyama itethimi akiwa ni watibo nene kimiri yao ombega kwa kethikawa nikuo kore gintu gikwite ethano kora kore gintu tothinja wathinja na ethano kora kothinja teba tugita slot kathinjo kathimo kora ni njaga ni kali ni njaga na ni bwirite kuri one barana baba kuthithio ntu zabo iba kuthukio ni bakuna sheria na tebu boega bakizona yo tujatikana ntu irutana police the department bakati care of that riuna rombete barabara njana barire nyamae bachiumerio chotungata akiwa bari watine bonene kinya bototoro bwao kutaika na kwanjia no tume muntu akathirirwa iroje imwere na ina ndeja omba inyago omba inyago kwa gona rikira mbomba kuri anto gutena thina mistake ni ratona lakini njo chibitari ndawa chirio tugutunga tre tugutreat umba gukarabo bwega stiro kinya ndaktari bete ibachiomete na uguma na masinani kenda tokaomba kuria kinya bara bangi batorokete utuguma kaba kundi kinya mibuto ubone arume na ndiura nonto baina manto mange thagene muno nau bature ni kenda batethua nonto ndaktari baicianite pio ni kenda batethia antu ba nonto kana utura kithakene ukibwitha chibuku bwithe kitha buku bwithe kithakene nau utona ndawa no kwa akua na wakua asara ikiriwe na familia yenu kwa tuguromba atiri kinyoke tha kwi muntu ria akumera muntu waicithite na monanie utibwete waite kwatana ite thirikari ni atethania bandaktari ni kenda bombote nture bati watwa ivature buonka batike wichitha bakwira kithakene ye ivol twaro babu muno tukiwa bau ivaitithite no ntu baukira mantu ya kwaro no ntu baukira kumenyo ginya ivarite riri vita uguva ivondo tukwa ivaurwe na ginya tivo itukwenda yuke njukumu kubatwa aje ginya thai batikwia kuringana na baraba mami sibitari barakinya baremi buru kwaraniria na batu nontu boko ya kainya kamwiri mparaira yandite ndwara ntere inkrukie miaka 5 nende neo yabachukumirire kuria nyamete thimi onto kinya bolikithitwe ni akari tabari ya nontu bura bakona muno kuntu go na mpara katukuromba atiri kinya thirikari account kana thirikari kinene na ile nture no nture mpare une utuma mwanka
bakiaoka matanyama na nkonia baikiria bange baita kuria kithati mpara ira ingi unonto kinya morito aba baingi barauma cibitari na kinya barabe ko thira inya kerenda bo kana inya kabathi kurire ko bo barua inya nyama muntu eta kurimiro anto baba ingi barabe nao baretete kibaro ene bare nyama iu nio barethairo imanto iu na nonto bampara so ko kaya kwethira inya kwina otethio ba bonge barabonere kiende ne nture no totethio na bwo kenda tureka kuria into theri kinya kwethira kwina mpara itotomerete ate kintu kiakua kikaria kitethimi. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.